Yo ndi parler yo pral nan coupe là. Oh, yo pété couille, regardez pour waper. Wali. Wali. Wali waper, wali. Wali. Eh m'a bonne information là waper men nèg yo. Ouais, oh chéri. Men li nou nan ranchi la waper, ouais nèg yo. Est-ce ouais on nan ranchi ya? Nan ranchi ya waper men yo. Allô? Nan ranchi ya men yo waper, men yo. Ah, yo pou Abdel la fo. Fini. Men nèg yo waper, ouais yo nan ranchi la. Regardez bien chéri, m'bob. Agela. Bombe ya la men nèg yo. Ouais yo. Yo gen tapon nèg? Yo nan ranchi ya la, gat nan ranchi ya. Côté m'sou pas passer à chéri nan ranchi Oh, ya. bote nèg en barrage ya yo. Nan ranchi ya mi la waper, wali. Regardez pour men nèg yo. Em nou chéri, et zoom bay la ki fèm karali yo pou. Wali, ça on paquet nèg yo prend nan ranchi à la base. Parlez là. On paquet nèg. Fout monter boy ici, l'embête monter boy ici. Yo ouais nous là. Mais yo prend machine ça. Camion encore. Ah ça mêlé. Mais ouais, yo pral bay camion ça bois calé waper, bois calé yo pral bali. Bois calé meni. Waper garder pour chéri, garder pour bombe m'a ba ou nan jol bagay là. Nan jol bagay la waper, wali. Nan jol là chéri, mais yo. Nan jol là waper, m'a foutou vidéo nan moudo chéri. La gel nan groupe là. Moi ka foutou information meni chéri, meni. Nan jol bagay la waper, wali. Nan jol raji là m'a bon information chéri. Nan raji am dou pas vite nan raji waper, mais comme moi pour bra calé chéri nan coupe là. Meni doudou, meni. La gel ça nan groupe là waper bay nan yo li meni. Señores, ya el presidente habló. Ya que el presidente habló, todo el que vea un cúmulo de haitianos en un puesto vendiendo, en una parada de motoconcho, en una tienda china o en lo que sea, marquen al 311. 311 es el número de migración. El presidente anunció hoy que semanal se van a deportar 10,000 haitianos. 10,000 toda la semana. Y le dijo a la ONU que él tiene mucho advirtiéndole que iba a tomar medidas porque aquí mandamos los dominicanos. Así es que ahora es que debemos hacerlo todos a llamar a migración, donde quiera que usted vea un grupo de haitianos, todo a llamar 311. Todo marquen 311.